kabula yuka ya nirongowe dani mruhama kamardini nubanzi harmadaraja he le shairi yalifanya la hensi ikamuhimu ni hezi hali ya botingo kazana ni kazele shairi lila binge namjoka ya amiharmu wakati utomangu sha tikusudia le shairi lila nlikaze ngeni rongoze mwanama Laurent Desire limonese makaulu yangu ya kimwananti Skwa jana tirongo ambavi huhusu le suala salamu alaikum la famille ni baba na mjihondao. Skwa jana tirongo ambavi huhusu le suala lahe oanru wambao ngwa wanao na rejimu ya peu wajitekeleza harmashesi wa mjijengo shahatu shanzuani waenda selonda waende wafanye matamko ya hao nwananti zenu izuzo kawaida ya wanrika ngwa wana principe zenu izuzo kawaida ya wanadamu ikao ngwa madetermine zenu izuzo kawaida ya wanao vahanu wanzua waswili shati ndeze scenario za haina wakati walo zitendo azanzo zifanyiwa wanru wanwati ujabanu wa baba isu wananti tijitamuka hana mna yakaya uvenufu skwa jana sionesa yokaya shinuti shiengo shahatu na sumani nane rai ya vahe lewambo ukozo ikange katika Pablo yokaya shinde ya waswili daraja ya hila ani yakadetermine nazila no ya ziwanidi ya ziwanilie ashe mwananti bahe ngujojo ya msaruse mbiyo tambai hipokrisi lo banu shaizonga zinangaje bien sûr mwanama Laurent Desire izo johamba izo johangaje shakena utongeza ke karija radora buhanywanyi rana buhanywanyi reone sana daraja ka eba ibidirvire hena mna yenu ntu amini ukaya ibidirvire hena mna bengeti kanzani wasule daraja ukaya mwanama Laurent Desire minitsionesa daraja yukaya ijo wakati yukaya ikaya imaraiya ngwaona ukaya zendrabo wanuambao ngwawanao ne rejimu ya peu ya hasumani nomba vanuri jwa ukazila hali ngatsingo ukazana ekomori wasuli daraja vanu wadziro watumba mpaka ritsoona mbava hanu vokarishinde rejeze mwananti harima ani ustamilifu wa maisha ustamilifu wa myeshi ustamilifu wa ankiba ustamilifu wa nsoma zenozo kartuziona tsambukashe ekaye mwananti leo ahimiha makadodo ahimiha sarusambiyo wanru walona wambao ngoma opoza hauchwai wemi maudu wahimia shanamboda wadungu woi ulone ekomori ya irengano taji yalone uruma hauchwai ngari jo utosa yoka abwera hiya hasabalighi elewa kweli izo yanzao okaya suhenjume karsibanu hashengo sha asumani baye asumani ashe demai nezetambu ya renda ule letoifa la Komori mwanama Laurent Desire hatamani yajitamke hena mnaila na si ngiambishia ukaya wala wana wahe parti yankara nzima na deserse dua kahenda wafanyeze salbulozila ikaija daraja heli hiyo izono zabani mwao zalingana nao izo tinozo kaya zijwe zishangaze wandu wanadamu wafanye wanje watekeleze makaulu ikawe makaulu yao ijo kiri makaulu yao yatoke hana mnaindwa jina no ikai wasile daraja hiyo ritidiwa zoka risari gabili balava hanu bwana asumani wae yaka upanga le kaulu la ndrimu ili ya nasabishe
ye eni antrohe mwana mgazija ne mwana mzuani ari madaraja ukaya hajatie eni hamani pile jenesi ari mashesi washangazija waka utsimba makufuru wananyao wadamu nzima na dini nzima na nsi nzima watsimba makufuru hari madaraja na bala bwana Asumani hakanomba vanu yakanza yafaliki mwana Laurent Desire etarehi risome kartulinde ubalighifu wa falsafa ya siasa ojuma bano ala kulli hali ekade mafukuonga yaona Laurent Desire yokutonga zenyi wengo za hatuzi urae ritilo ambarke wa harma daraja retilo harma daraja ya mirongo miziro yokale orke karshindira kontroleze nongo hizo no ngarangali wao ni wanadamu wenji wenzankili ngwabimisawo hizo rambao ngarangali wao ni wanadamu wenji wenzankili waishiliao tena hizo wala wambao ngwabimisawo wanadamu waelewao enki idire maule toifa mwananyasi Laurent Desire ritibaliwa neze koleri har madaraja ridoja vanure reamba nongo ikao zeno hizo ngaijo tonga ininke mvuyu ila rejimu ya peu ya marenda nai ili wasuli vala vanu wanzo wadhumani haramu karna uva nafasi zenongo hizo Asumani arde unremba vanu ya vire leo oyihamba razida amba ngumiliki opposition selondaye leo yamba mwenye baraka amba ngumiliki opposition selondaye uwo mwenye baraka mkomori na razida mkomori waenda walio komori wafanya tourne komori msuone maswila hayo karijev na sabisha wanzuani mwende mdungu wa bahi wanga zijarwa mkananzani hunu nonga mlaani kabisa imakaulu yao mwananyasi Laurent Desire ngamlaani kabisa makaulu yao ndala makaulu ya wasuli daraja Asumani hizo yazitsahao yajiwasulishe daraja ya mirongo zifulani kweza atakwezi mwana Laurent Desire narsane rielewe rigere communication yenu hanamna yukaya warangali yao ngwajohele oka kweli ngari kozao nezembi zinu abomba bahanu bukaya bwajiba tiembi si wanro karshinde rimeri kejagoba rimeri basi zezembi zila zirireme malingo ya hatu zibizirejei harumwe baharakero wafumbu narikefidia rivamensi heni mbabahanu bukaya washinde babire uyi narirwaye narirengerirwaye le jukumu hilo haruma daraja ribirliele toifa lienu mwananyasi Laurent Desire yonde risala ya hangu baada naishia matamko yao ngamwelewa vanu ngamwelewa ka yonde ofet do zero ikao ngoremao wanansi haruma daraja kaini wakati zano ngasingo kazana sikiasi yoka leo anize koleri zirirenge rike kardo shinda rekontrole makaulu tena riambao makaulu ya joka huja yardia ti harman kodo na mashaka na eni antro ya mwanesiwa na mwana mwesiwa no wo tuila kimgazi mzuani ono mkomari mzuani de asiha yafanya zetabia hizo ono sha uritsina sabisha wananyasi wanzuani yokaya wanzuani nganyi homja mdungu wangazija uwo mwenye baraka mkomori yaenda yaliyo komori harma turne za hahe ya hunda mwana mkomori ya mtoza adabu narikera adhi rijio kaya banuze habari zenu unda ula wakati yokaya bwana Asumani yeushinda hapanga ritidiwa zele jana hano la henrimu besho wananyaso heshesi wa mjijengo warenge zindu wacho mashishoni ani wafanywa lavage du cerveau wadiwaza de tarahamfu wa bwana Asumani yazifanyia shesi wa mjijengo shahatu ngwa mremo hashahuna sheulila webu hawana wanzuani harma daraja wajabanu haribanu ngwa himiliao uchwai wa mrikao ngwa jwa kwa eka wanza ulane mkutuzi wa mwando bwana Asumani ebengele ongari wasulio harma wakati mziro ngwa kafa zero bwana Asumani ngwa ndisoze mikmak leongu jwa kakazi na ushida zivirengazija ukari mrege markaji ngujuo kaka na huna mabano abire ukasumani rimre markaji kaka umanipile jeunesse ya jana ambabiza faida rito ujuaje
leo kana hunda mbabanu ya vire ringari tore yao ka asumani ya vire ngazi jate fitina sawanele fitina alitia 99 sawanele fitina alitia harma darajo kaya jadungo ananyasi wanzuani daraja ya kaya maadui ndrimu na mwambe ndrimu ngari jombubuani rimtoni irilaani no hamadazila jeunesse hatu ravitsar ma koshmar ya ndongo nziro yokaya inuko mori ya zisiwa zinne lesiwa ledzima la mamalwa ranzo rikewa nao komori rike karibama utajiri wa zisiwa zatu sharanzo ritambulane tsasi leo riwasuli harma daraja mwenye baraka ambangwe ndo nge komori ngufanya tourne sasumani yafanya oze tourne harma samani sasumani yafa rengoza maliza ile toifa ifanya tourne harma dunia shawo wanrwalo harma zisiwa za hatu wafanya oze tourne za hao tijitamka jana tambukaya ekaye mwanansi aelewa zendabo za wanu ambao ngwa wanao ne siasa ya ukadamivu ya hasumani haimia makadodo ya wanenio ngamjotosa sha watike wanru yokaya wawane na ukadamivu ne zendabo wanu ambao ngwa wanao ne regime ya peuyinu wadiwaza ukadamivu wa mali ukadamivu wankiba ukadamivu wa zendrabo bwana Asumani yambia wananti ekaruwa suli yabo abo yohamba yo hipokrizi ya hemananti mdhalilifu ya jichwa hiyo awe mwananti ngujichwai tizamba intervention yangu ya jana njarenga yokaya wala wende wadungwa wala ekari wasuli daraja leo mwenye baraka na wao ambao jimilikio na opposition watoma kapablo kawahime wawane mahamina ane zaidi ya mru mzima atorenga yensi ekari wasuli daraja mwanansi haji wasulisha daraja hamba ni mwizanyu mrentile boti ono heni wakati mzonja mmejini hatu mwabanga msansibilize uhandrabo na uchwayi wakati rabidi rimone ni mrengo zitwa maranga na mwenzanyu yo legitimu hokangarjohele okaya mwanansi yana mare hasu asudarajo kaya zanu zisazimdepasi sha ikangaridakio yokaya leo ngaramba okaya ngarijao oini mwanansi ranyabahi ya jambe ngudungo mwenye baraka ngudungo razida sha zen wanuwana ndrabo sha zen rabo Asumani ulaloze maliza hensi ujuoze maliza hensi hata ngondo mshanani heze maliza hensi mdaze mrengezi numbeho mashishioni neze hanyo neze mbu hata levusha bili nunkawansi keka mtulishia yo hangba hipokrizi ebenge ibidi mwananyasi Laurent Desire ze intervention zatu uswala manda dalila likaye heli hiyo ukayatami tilaani zeno zajiri harima mirongo zihamandi hiyo sha tilaani heli hiyo yokaya zonongo mrendeha umbabanu wala wamba wa opposition ya Komori ndabo inu wakatati mwambu wanansi ndabo heli rionao zendabo za Asumani rjovare zilaani de heli zendabo za mwenye baraka de heli zendabo za wawonti pia nuajujaba nuacho wanansi rjovare zilaani yonde heli rabidi ribalie communication kako elinga ranzao yenti shati ndo huja mwananyasi Laurent Desire habili harma daraja ukangarijua ukaya ngabo zetulaki za ndabalaho neze Said Muhammad za nzuani ono lanla kabwando ongwa juka ya watapale harma daraja ukaya ngazi jabwa na Asumani vanu hadari mramoze bole ngure maze bole no tinwa mafanko wanore mahata wao kayo ndeze force wajukanizo wajurenga warumie hari madaraja no wamba wao ndo wao evenge ngarwasilo har wakati mziro mwanyasi Laurent Desire sana ridoji temporize wakati joka fanya intervention zinu rido ile okaya ngabwana damu ikao ngwaridungao kabisa jokiri bese ne devie banu ondwanwa nelewe naye tafadhali uishilie message yenu udorenga light izo ikao ngojitamko haswa ndele suala lino kali suala lilo sensible za kweli lino suala lilo zero haku riti na mare noze li harma darajo kaya wanwa ngana singar mwambia one ono kaya nyi madam jomfa bunjilo ritajiri jabano siwanga zijarenge no mwananyasi Laurent Desire nari
tourne page usoni mwa matamko amanda hao ili yatiwasuli daraja mwananyasi kao ngeharmasha siwasha nzuani ngukozo bahe kabisa nezeno zinu hajorengana mnaindo aji na deshelea la heze tambuzajiri venge amta usamaha ketsoka ya matamko yangu yanu siyatekeleza haudiro tsahesa mahatsena aburaize kao titi abantu kaya tumwambia nuka lati jimbo sha lilandele shairi makaulu ya hemwa nyasi kamardin de akauniva ni tiele jimbo lila hizo na bao bana kayanga mjwao amina wafati ulo mziro on sha ti fikiri niti ya buraize ila ili owanansi waishie ukaya banu hatu abanzi bao ngwasikeni yao leto ifala hatu o zero ukaongore mao leto ifa ebenge hata mpakana yao mwanyasi Laurent Desire ishiliandro izo na hamba uelewendo izo na hamba nyinyi mdungo urendaje mtijorenga izo na tuhamba au mfasiri hana mnendo aji mwamba ngamano na Laurent Desire ili mhundevi no sikahoja nesaiye armadaraja ya ndongo hamada hizo neshelezize emwanyanyasi Laurent Desire risido tombe hari maze piège aswa kabati piège nziro armo haiti uno hama piège ya communication ritijonji harmo zero wenda mnyo ihorendao ebenge atampakala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran.